Nah, ngono kado diumpit. Di sambil dia kalah ke payung di bawah Ono kan anu. Majang jamu pieu. Dan arek gonceng payung. Oh. Oh, iya jangan lagi.
Rizky tukang foto. Anu, Awas. Jalan. kita ekspresi lah Eli bareng Par legah nih jika anak-anak kayak itu lah. Malah hujan ya. Beres ya. ibu ketua nih. Kedua. Ada lah ngono